basezeye politike berekeza muri business. Politike ni uburyo bw'imirongo migari yo kuyobora abantu. Abayobora abantu muri iyo mirongo bakitwa abanyapolitike. Abanyapolitike mu gihugu bakaba abantu b'urwego rwo hejuru, bakagira uburenganzira bihariye ugereranyije n'abandi bene igihugu. Imyanya barimo buzuza inshingano za politike bakina, ikabahesha icyubahiro n'imibereho myiza isumbye y'abandi. Kubera ko ari imyanya bagira igirwa na bake mu gihugu, bakayibamo bagategeka benshi bari mu gihugu, bibahesha gutunga byinshi babikesha abo bayoboye. Ngo umushumba atungwa neza aragiye. Nubwo biri gutyo, umwanya wa politike runaka uwurimo awuhoramo, kuko kuba umunyapolitike si umwuga. Uwo mwanya wa politike uwurimo uko yawugezemo ni nako awuvaho. Ibi nibyo bituma uwahawe umwanya wa politike runaka hari imvugo ivuga ngo yagabanye. Uwo mwanya yawuvamo bakavuga ngo yubikiwe imbehe. Ariko se nibyo? Kuvuga ko ari ukubikirwa imbehe si ukuri kw'impamo, kuko umwanya wa politike runaka uhesha benshi kugira izina riremereye mu ruhando n'ubunararibonye mu ngeri runaka, bibahesha kuba babona indi mirimo mu rwego mpuzamahanga, mu miryango itegamiye kuri leta, cyangwa se bamwe bakajya guhanga imirimo yabo bwite, kuko ubushobozi bakura mu myanya baba barahozemo ibabashisha kubona igishoro ubusanzwe kitorohera abatari bake. Uretse ko ugeze mu mwanya wa politike runaka, akenshi awuvamo ajya mu wundi, aho uzumva uwari depite yabaye ministre yabaye ambassadeur, senateur n'iyindi myanya bakayisimburanamo, abari mu itsinda club y'intoranywa. Niho uzasanga hari umuntu umaze imyaka 30 wumva izina rye risimburana muri iyo myanya yo hejuru, ukibaza niba ari we Kamara, ya ntwari yo mu bisumizi wazutse. Hari wigeze kubaza umwe muri abo banyepolitike bakinira politike yabo ku ihangwa ry'imirimo, ngo ariko ko mubwira abantu guhanga imirimo ukimwe mutayihanga? Nyirukubazwa arasubiza ngo umurimo uhangwa n'utawufite. Yongeraho ngo nimburara nzawuhanga. Ariko burya umurimo ntuhangwa n'uwaburaye, ahubwo uhangwa n'ufite intego, icyerekezo kizima kimuganisha ku kuba uw'umumaro. Ni nayo mpamvu aba agomba gushyigikirwa. Uretse ko n'inzara ishobora gutuma uhanga umurimo, dore ko hari na benshi bavumbuye bakavumbura ibintu by'ingirakamaro babitewe no gutinya inzara. Nubwo bimeze gutya ariko, hari bamwe babaye abanyapolitike ku rwego rwo hejuru, ariko bayivamo bagana inzira yo kwihangira imirimo, yo gukora ubushabitsi mu ngero z'imirimo itandukanye, kandi bataburaye. Reka aha turebe bamwe muri bo bafatwa nk'icyitegererezo ndetse bakaba urugero ku bandi. Mwibutse ko ari abanyepolitike, bakaba nyuma yo kuva mu myanya barimo nta yindi bahirimbaniye, ahubwo baca umuvuno wo kwihangira imirimo. Marc Rugenera ni umugabo uzwi nk'umwe mu mpuguke mu bukungu bw'u Rwanda. Yabaye umunyepolitike w'imbere kuva mu 1991, ubwo afatanyije na bagenzi be bashinze ishyaka riharanira imibereho myiza, Parti Social Democrate, rizwi nka PSD. Abayoboke baryo bakaba baramenyekanye cyane nk'abakombozi. Kuva iri shyaka ryashingwa, Marc Rugenera uri mu baritangije yabaye cyane no mu buyobozi bw'imbere muri ryo, bituma anarihagararira mu myanya rigenerwa mu rwego rw'igihugu. Uko niko yabaye minisitiri w'imari. Nyuma yo kuva muri guverinoma nka minisitiri, Marc Rugenera imirimo ya politike yayikomereje imbere mu ishyaka rya PSD, yarabaye vice president. Nyuma y'umwaka wa 2010 yashyize politike ku ruhande, inundumura mu bikorwa by'ubucuruzi, maze ashinga ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka Radiant. Ni ikigo anabereye umuyobozi. Marc Rugenera aba yitandukanyije na politike atyo. Robert Bayigamba ni izina ryamenyekanye muri politike y'u Rwanda cyane ubwo yayoboraga Minisiteri y'Urubyiruko, Siporo n'Umuco, Migespoc. Mbere yo kuba minisitiri, Robert Bayigamba yarazwi cyane mu ruhando rw'imikino, aho yakinnye umukino w'intoki volleyball, agakinira ikipe y'igihugu ndetse anayibera kapitene. Robert Bayigamba kandi yanayoboye Federation y'umukino wa volleyball y'u Rwanda, FRVB, Federation Rwandaise de Volleyball. Mu mikino ntiyagarukiye aho, uko yanayoboye komite y'igihugu ya Olympique. Nyuma yo kuva muri guverinoma, Bayigamba nta mwanya wa politike yongeye kugaragaramo, ahubwo yahise yerekeza mu bucuruzi. Ni ubucuruzi akora abunyujije mu kigo cye Manmetal, kizwiho gukora ibikoresho binyuranye bikoze mu byuma. Robert Bayigamba akagira n'imigabane mu bindi bigo bikora ubucuruzi. Ibi nibyo byatumye bagenzi be bikorera ku giti cyabo bamutorera kuyobora urugaga nyarwanda rw'abikorera PSF. Robert Bayigamba kandi akaba no mu nama z'ubutegetsi z'ibigo bitandukanye
byinshi afitemo imigabane. Afite diplome MBA Masters of Business Administration mu gashami ka Corporate Strategy and Economic Policy yakuye muri Maastricht School of Management mu Buholandi. Anne-Marie Kantengwa. Anne-Marie Kantengwa naryo ni izina rizwi muri politiki y'u Rwanda, rikaba ryarumvikanye cyane ubwo Anne-Marie Kantengwa yari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda hagati y'umwaka wa 2003 n'2008. Nyuma yo kunyura muri iyi nteko umudepite mu gihe kingana na manda imwe, abigiyemo inama na murumuna we Louise Mushikiwabo, Honorable Kantengwa yaretse inzira ya politike ayiharira murumuna we, ahubwo we imbaraga zerekeza mu kubyutsa ubucuruzi bw'umuryango we, aho yahise ajya kuyobora Hotel Chez Lando. Iyi ikaba ari hoteli yubatswe na musaza we Ndasingwa Landoir wamenyekanye cyane nka Lando. Kuva ubwo Honorable Anne-Marie Kantengwa politike yishyize ku ruhande yiyegurira ubucuruzi. Dr Odette Nyiramirimo. Dr Odette Nyiramirimo ni umugore ufite izina riremereye muri politiki y'u Rwanda bitewe n'uko yanyuze mu nzira ya politike intambwe ku yindi. Ni inzira yatangiye mu mwaka wa 1991 ubwo yabaga umwe mu bashinze ishyaka ryo kwishyura ukizana kwa buri muntu rizwi nka PL, Parti Libéral. Yakomeje politike ahagararira iri shyaka mu nzego no mu myanya itandukanye, irimo kuba muri guverinoma aho yayibayemo ari umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Nyuma abo umusenateri muri Sena y'u Rwanda hagati y'umwaka wa 2003 ageza mu 2008. Akomeza politike nk'umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Iburasirazuba izwi nka EALA, East African Legislation Assembly. Nyuma y'uru rugendo rwa politike, Dr Nyiramirimo ubusanzwe wize kuvura akanabikora nk'umwuga ndetse agashinga ibitaro byamenyekanye nka Le Bon Samaritain kwa Gasasira, yabaye nk'ushyize politike ku ruhande aharira abandi basangiye ishyaka PL, maze ava ku mwanya wo kuba umunyamabanga mukuru w'iri shyaka yerekeza mu bikorwa by'ubucuruzi, yubaka hoteli mu karere ka Rutsiro avukamo. Hoteli izwi nka Russia Kivu Lodge ni hoteli abereye umuyobozi. Kuva ubwo Honorable Dr Odette Nyiramirimo yagabanyije intambwe za politike, ubu ni inararibonye yigishwa inama muri politiki y'u Rwanda. Nta myanya ya politike kigaragaramo nk'uko byari bisanzwe. Dr Albert Dushimimana. Dr Albert Dushimimana yayoboye Minisiteri y'Ubuzima MINUSAN hari hagati y'umwaka wa 2002 agera mu mwaka wa 2004. Nyuma yo kuva mu buyobozi bw'iyi minisiteri ntabwo yongeye kugaragara mu ruhando rwa politike, ahubwo Dr Albert Dushimimana usanzwe ari umuhanga mu by'imiti yahise aganiye ubucuruzi, aho acuruza imiti ayivana mu mahanga ayizana mu Rwanda. Bagenzi be bahuriye mu ishyirahamwe ry'abacuruzi b'imiti AIGFAR, Association des importateurs grossistes en produits pharmaceutiques, bamutoreye kuyobora iri shyirahamwe. Kuva ubwo Albert Dushimimana ikote rya politike arisimbutse ubucuruzi atyo. Dr Engineer Albert Butare. Engineer Albert Butare yamenyekanye cyane bwa mbere mu ruhando ari umuyobozi wungirije w'ishuri rikuru ryigisha ikoranabuhanga rya Kigali KIST, Kigali Institute of Science and Technology. Hari hagati y'umwaka wa 1997 ageze mu 2004. Mu mwaka wa 2005 kugeza mu 2009 Albert Butare yari muri guverinoma y'u Rwanda nk'umunyamabanga wa leta ushinzwe ingufu. Nyuma yo kuva muri guverinoma nta wundi mwanya wa politiki yagaragayemo, maze ahita yerekeza inzira yo kwikorera ajya gucuruza ubunararibonye yakuye mu mirimo yakoze, ashinga ikigo Africa Energy Service Group. Ni ikigo gitanga ubujyanama abakiriya be bimena barimo za guverinoma z'ibihugu byo muri Afurika n'imiryango mpuzamahanga nka Banki y'Isi, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi n'indi miryango itegamiye kuri leta. Senateur Kubwimana Chrysologue. Izina rye ryamenyekanye cyane muri politiki y'u Rwanda ubwo yari umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena nk'umusenateri. Nyuma yo kurangiza manda y'imyaka 8 muri Sena, ntabwo yongeye kugaragara muri politiki y'u Rwanda ari mu myanya yo ku rwego nk'uwo yahozemo, ahubwo yahise yerekeza mu bucuruzi bushingiye ku buhinzi, agribusiness. Yerekeje mu bucuruzi bwa kawa mu rwego mpuzamahanga, aho abinyujije mu kigo cy'ubucuruzi Kinunu Agroprocessing Kawa Coffee. Ubu atunganya kawa akanayicuruza mu bice bitandukanye by'isi birimo Singapore, mu mujyi wa Dubai na London. Si ibyo gusa kandi Kubwimana Chrysologue ubu ari no mu bushabitsi bushingiye ku bukerarugendo, aho yakiriye abagenzi muri Kinunu Guest House. Ntiyagarukiye aho gusa kandi kuko yinjiye no mu bushabitsi bwo kwandika ibitabo no kubicuruza, aho yanditse igitabo Déconstruction des mythes funestes, témoignage d'un grand-père. Kuva ubwo Senateri Kubwimana Chrysologue
yibereye umucuruzi kuruta kuba umunyepolitike. Niyibizi Bonaventure yabaye minisitiri w'ubucuruzi, inganda n'amakoperative, agira n'indi myanya muri guverinoma. Yanayoboye ikigo cy'igihugu cyari gishinzwe guteza imbere ubucuruzi bw'ibyoherezwa mu mahanga. Ikigo cyari kizwi nka RIEPA, Rwanda Investment and Export Promotion Agency. Nyuma yo kuva muri guverinoma no mu buyobozi bw'ibigo bya leta, yaje kwerekeza mu bushabitsi, aho afite imigabane mu bigo by'ubucuruzi bitandukanye, bigatuma aba mu nama z'ubutegetsi bw'ibyo bigo. Mu bihe bya vuba azwi ayoboye inama y'ubutegetsi ya I&M Bank. Dr. Christian Marara yamenyekanye cyane ubwo yari mu bayobozi b'imbere b'ishyaka rya MDR. Nyuma y'uko iri shyaka MDR risheshwe rigacibwa burundu mu Rwanda rizira amacakubiri, Dr. Christian Marara usanzwe ari umuhanga mu kuvura abagore, gynécologue, yahise ashinga ishyaka rye riharanira iterambere n'ubusabane, Parti du Progrès et de la Concorde, rizwi nka PPC mu magambo ahinnye. Nyuma Christian Marara yaje gutera umugongo ibya politike, ishyaka yashinze PPC ariharira abarimo mu Kabaramba Rivera, yegura itaburiye na ecography, asubira kwita ku buzima bw'abagore. Yagarukiye aho uko yegeranyije n'imari, ashora imari mu mahoteli n'ubukerarugendo. Kuri ubu akaba akora ubushabitsi mu bukerarugendo no kwakira abantu abinyujije muri hoteli afite ku Kibuye, iwabo w'ubwiza bw'u Rwanda nk'uko abyivugira. Ni imirimo akora muri hoteli ikorera mu nyubako yo mu rwego rwa Chateau yitiriye izina rye, Chateau Marara. Dr. Christian Marara wayoboye iposita y'u Rwanda kuri ubu ntakigaragaza nk'umunyepolitike, ahubwo ni umucuruzi, umushoramari ushishikajwe no guteza imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ngabo bamwe mu bamenyekanye muri politiki yo mu Rwanda yo hejuru, ariko bayivamo bakaba abashoramari, abashabitsi, wavuga ko bashyigikiye ya gahunda yo guhanga imirimo, cyane ko baba banafite n'ubushobozi bakusanyije mu gihe bari bakiri mu myanya ya politike, gufata ibyemezo ibabashisha kubona ubushobozi bwo kuba bahanga imirimo, bityo bakaba abashoramari bagahanga imirimo tunze abandi banyarwanda. Wabwira n'abandi banyapolitike batari bake ko burya kwiga ari ukwigana, bakagenza nk'aba ntawabaveba. Nubwo bitabuje ko hari n'abandi nabo bashoye imari ariko bakanga kwigaragaza ko aribo bashoramari muri bizinesi n'iyi, batinya rimwe na rimwe ko bashobora kubazwa aho bakuye ubutunzi, rimwe na rimwe batabasha gusobanura kuko ari imitungo baba barigwijeho mu gihe bari mu myanya bari bafite. Urakoze cyane. Subscribe, dusubire ubutaha.